Ke division thlir tu te in savai in sipai vek ule tunkar chunga Longtlai district thil thleng langsar zwalte lo thlir hawang u Longtlai is back to MLA in Raltlan Camp le Residential Sports School sakmek atlo mi puite dom kan na tur chungchang zir ho na buat sai ani AHN Veterinary Minister Dr. Dt.20.11.21 in District Veterinary Hospital Tharahong Raltlan te na COVID-19 shidan na pe kani kumbi kham hanga football in el na buat sai ani tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin Longtlai is biak to MLA puh biak zawan Raltlan Camp le Residential Sports School sakmek atlo Longtlai is biak to MLA puh biak zaw chuan zir top ni khan Longtlai huna Raltlan omtele Residential Sports School sakmek atlo puh biak zaw chuan Myanmar rambuai na awanga sahim na zonga kan una Mizoram Longtlai district a ron lut te chu rilru le thinlung taka an lo pom thu soin Myanmar mi puiten an be se ang zalen na an mu nge adu pui thu le abe sei thu le tong trai na apo an sha jing thu soya Raltlan sing na pangten zir na mumal tak an don nge the na tura malak sak atum thu le tuin nyang nar zok an nei the na turin malak sak nga la tum thu soibok puh biak zaw chuan Raltlan te chu nuam ti taka khosa tura cha in an har sat na te po atul anga chin fel sak zel atum thu soin Raltlan te tan sarkar in honreng thu soibok Longtlai is back to MLA hian Raltlan te omna hmun pui KMMTTP rota Trade Facilitation Center Longtlai veng pui le council venga omte atloa an momo zwal pui phusuk na turin sum fai ba ka bu fai dal te le nau pangte lomzong ei tur a hlan theu ani tundin huna Trade Facilitation Center a hian Raltlan mi za somruk panhi omekin Longtlai veng pui mi za somni panga le council venga te mi za pali an ommeka Raltlan te zinga hian mi inlo a khosa chung ko engemaw zat an ombok ani zirtop ni vek khan Longtlai is back to MLA puh biak zaw chuan Longtlai college venga chengnuai sangthum zali somruk pakhat point pasari bial senga Residential Sports School sakmek chutlo in na thok tu te chu ram man na siam angeya satura cha in ahun taka an na thote zo fel nge turin thanem ngai taka thok turin ashila an na thote chu vil reng an ni thule har satna omlo tura theitop cha in an na thona konga har satna an nei ani chuan chin fel tura shil she turin acha bok Residential Sports School sakmek hi kumsang ni somni pathuma zo fel tura ra manani puh biak zawa hi Longtlai board sab Dr. Andrew H. Vanal Dikabaka LADC Sarkara Executive Member Ral Tele MNF District Headquarters Longtlai Shwai tu ten an toy o mani mi puidom kan na tur chungchang zir ho na buat sai ani District Planning Committee Longtlai hwai hotin ninga ni khan capacity building kam district level workshop on Sustainable Development Goals to Longtlai board sab Dr. Andrew H. Vanal Dika hovin Longtlai DC Conference Hall a buat sai ani Dr. Andrew H. Vanal Dika chuan mason na ngel nget le tlo a om theina na om zeneya malak na chu thilpui mo tak ani thu soin sarkar na thokte chu Longtlai district a an om chungin district tan thil than hut chha tum turina cha a tlomngai pol te po in district mason nan thil tam tak anti theiti soin sarkar na thokle tlomngai pol te nen zawaya tranwal na atangin mason na duom tak a om theido na ni ati United Nations Organization UN hotel ram sang sang ten kumsang hi somthum ma a mi puidom kanana ti tur sang sang adwante Sustainable Development Goals ti hlotling tura malak dan tur zir ho na hi Senior Consultant Pulal Chhuan Omasha Selpo in Tel Puya he hun tel Longtlai Sarkar Department how to tele tlomngai pol shwai tu te chu mithiam ten Sustainable Development Goals noya malak na tur sang sang le kalpui dan tur te an zirtira soi ho na hun man anibok AHN Veterinary Minister Dr. Dt.20.11.21 in District Veterinary Hospital Tharahong Animal Husbandry and Veterinary Minister Dr. Dt.20.11.21 chengnuai somkwa senga sak Longtlai District Veterinary Hospital Building Thar chuninga ni khana hong AHN Veti Farmer Training Hall Longtlai District Veterinary Hospital Building hon na puala
inkhom buat saya minister Dr. Kebe chhuah chuan COVID-19 Sri Lanka ra sarkarin ramhason na hna tho thut lovin athe angin hma ala reng ti soin vet department hmaya district pasaria veterinary hospital sakni in tunaminen pali chu hon ani to thule district thar pathuma po veterinary hospital sakna tur sum da felle vek ani to thute asoya artui thar chhuah lama Mizorama in to del theinan sarkarin tanshila veti pharma tum khata artui singruk opkeu theina hatchery arrahman mek thule Longklai district amam pui veti pharma tum khata artui sang hi opkeu theina da to po ti changthlun tum mek ani thua soi Dr. Kebe chhuah chuan kum sang hi som pakwa kum toplam atangin India ram hun chen khatte Rualin Mizorama po PRRS vangin vok singni sangkwa zasari palilai athito ti soin shi adar zel lo na tura malak zuina shikai vok singkhat zathum samriat lai swatani thua soya Mizorama rantal zazela sumsari churam dang atangalak lo ani awangin vet department chuan sa Mizorama in todel theinan ma ala chhozel don ti soin district council tinen po thoho na thatak a omzel adu thu asoi Longklai is bel to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman pu HBak Zawat Chuan Mizoram Sarkar changa Longklai District in Mason na ahmu chhozel chu lom omati thu soin tuna Longklai District in Ranvu te enkol dam na tur hospital anei theita chu lom omati thu te Sarkar flagship program SCDP po kumthar sang ni somni patni atanga sem chwa chan tum ani thu te asoibok District Veterinary Hospital Building thar hon na inkhom hi vet Department Secretary Pilal Zarmoi na kai shwaya Pastor Arla Fakoma Presbyterian Kaushan Longklai Bial tu chuan hun ser mangin vet Department Director Dr. H Laltlan Moya chuan technical report apea Longklai District vet Officer Dr. Thanseya Changte chuan lom thu soina nein hun akharani District Veterinary Hospital Building honta khi cheng noi somkwa senga sakni in asak na sumhi RIDF loan cheng noi som riat panga point bial panga le Mizoramin atum ve tur cheng noi li point pakwa panga ania building hi AIE construction tui khwatlang aizolami te sakni in kumsang hi som pakwa march ni som thum pakhata sakchan ania zo hun tura ro mana shileng awangle har satna dang awangin sakzo man ani talawa kumin October thla khan hon thei tura pe fel ani building ground floor ai han room paruk omina chonga room paruk boka oma ranvul lian chi le ate chi zaina pindan operation room po ashan ve ro mani in staff room le vaccine pack na tur room te random lo enkol na tur room baga ran enkol dam to te chol ha dam na tur recovery room te po ram han ani Minister Dr. Kebe chhuah hi vet Department official te Longklai Borsak Dr. Andrew H. Vanaldika LDC CM pu Vizir Sangle Executive Member Chen Khat Baka Longklai Sarkar Department official le party shwai tu ten an choi o mani DVA Longklai season opening tournament zofel ani District Volleyball Association Longklai season ending tournament sang hi som hi pakhat chu college Fairfield ta tholeni khan akharna hun buat sai ani a khwalza omatan pu nitralal jaisi EEPHD manni in he hun hi Longklai District Sports Committee Secretary pu Matthews Arnaldin puyana man puibok tournament kharna hun buat saya khwalza ompu nitralal jaisi EEPHD le patron member DVAL chuan Sri Lanka ra DVAL 10 tournament an buat sai theile kharna hun man ani thei chu lom omati thu soin volleyball lo pian chwadan le in el na hlungzo kalo ni chhodan soi langbok pu JC chuan finalist chu du sakna hlanin thei top chwa chun zom zel tora be sei thu soin du sakna hlan ngalani tholenia final hmunom tak in khela mipalama college veng volleyball club team A chuan H Rinmoya Memorial Volleyball Club te set thum set khatan ne in championa me chelama sitlang pui volleyball club chuan Bidia Volleyball Club te set thum set khatan ne in champion ni na an haubok DVL season ending tournament hi November ni kwa khan college veng volleyball court ta khelchan ni in apum puya team som ni pakhat mi pa club som pangale mi che club paruk ten in el na hi an machona he tournament ai han match som thum pasari khelni in best spiker le best setter loman mi pa le mi chia buat sai ani bok DVL Longklai season ending tournament sang hi som ni pakhat kharna hun hi puvil thanfanga president DVL chuan kai shoya match commissioner technical committee ne na changin reports le lom thu soina ngai thla kani bok
tun tin huna DVA longlai hnuaiah hian affiliated club somhnih pasari awm mekin mipa club som pakwa le hmeichhe club pariat an awm mek ani Middle School EM in Comprehensive English School building sakmek atlo Pu Andrew Latlanzara Executive Member in Charge Education Middle School LADC chuan ninga ni khan longlai chan ma rivenga Comprehensive English School building sakmek atlo Pu Andrew Latlanzara hi Comprehensive English School chan ma ri principal staff te le chan ma ri VCP ten lo dong songin an har satna le momo sang sang te thlenin income ho na hunan manga atul anga malak sak zela tum tho em hian na shil ngal bok school building sakna tursum hi Ministry of Development of North Eastern Region donor atanga hmuni in building sakna hi kumsang hi somni atang khan chanani a tuna hian sakzo to ni in completion pek chhuah thei tur le school building thar hon na po nei mai thei tur buai pui me kani pu eflan phachwana education officer middle school pu malsom ki machinza senior AEP WDP Priscilla Laramdin pui CEO MS pu F lalro thanga JEMS ten an troi omani MYC hnuaiah ni som panga chung o tur vakvul training tan ani Mizoram Youth Commission MYC in Thalai Phailaman na thoka om COVID-19 shilenga wanga Mizoram lo hon na tho tur mamo ten ezon na an nei theina na thiam thil chi sang sang sirtirna training arwa mansinga pakhat MYC core team committee on skill development framework Longlai district le AHN Veti department te tang hovin an hwai hot ni som panga o tur vakvul training chu ni lai ni khan Longlai district tan AHN Veti farmer training hall Longlai ya chan ani Training hon na hun toy bat saya khwalian longlai borsap Dr. Andrew H. Panel dika chuan tumbul fuk nei ngai lo chu engkonga ma mi hlotling an ni ngai lo ti soin hlotling tur chuan ti takzet na nei apoi mo thu soya vokvul chu ezon na atana thale thlan om tak ani thu soin vokvul dan zir tura thlan te chu thanem ngai taka an zir tur te sira vokvul tu hlotling ni tum turina cha ani Training hon na hun hi Subdivisional Officer Sadar PTT Bekhaji chuana kai shoya District Veterinary Officer Dr. Thanseya changte chuan thu soibok tunchuma vokvul training tur hian mi somni thanswa anni a training hi ni som panga chung nei tur ni in HN Veti Department atangin DVO Dr. Thanseya changte le CVO Dr. Charlie C chongthu te baka KVK Longlaya SMS Animal Science Dr. Lal Thazwani le LADC DCVO Dr. Lanun Puya chinza tenzir tirna an pe ani College Bank bial to MDC in a bial chung sai ka khwatlo in chan puina ahlan Pusi Shang Changa College Bank bial to MDC Executive Member in Charge Revenue Department chuan tunkar pathian ni khana bial chung sai ka khwa LKBK biak in tunhaya honthar le ral tlante to in chan puina sum fai ahlana CM Housing Scheme hnuaiah in sakte ahuna atlo ngal bok College Bank bial to MDC han ko shan pui pa te le khotlang swai tu te troi om na in sai ka LKBK biak in tlo in an biak in din hun en fia puya RCC khom puye an thlen na tura du sak na hlan ngalin ko shan pui pa te hne na atul ang anga an manatan chomdol na sum fai cheng sing khat ahlan ngal bok CM Housing Scheme atanga in sakna apek adong tu ten chen na in an sakpui tlin to te ahuna kalchili na tong hala sarkarin mason na tura ra man na asyam te adong tura thlanten ani na tur ang taka an mang amhu chu lom om ati thu asoya sarkarin mason na tura ra man na asyam te ani na tur ang taka mang chun zom zel thin turina cha bok sai ka khotlang shoi tu te malak na abwat sai ratlan te chen na in te po amuna to ngalin an din hun a en fia ratlan te ne na hian an mamo chomdol na atan sum fai thanem tak ahlan ngala an mamo tui lak lu na tur tui pipe angai twa sak ngal bok bel tu MDC chuan ratlan te chu mamo le har sat an nei te khotlang shoi tu te kal tlanga soi thin tur cha in a thei ang to ka chomdol zel in huam thu shil ngala ratlan te chu in thlashung lo tur le nuam ti taka khusa tur cha in aram nei tu te ti dan le nun phung te entona khusa thiam tur le in po tlang taka nungzel tura abe sei thu shil ngal bok tuntin huna sai ka khwa hian ratlan mi za som nga chuang an ommeka bel to MDC hi College Bank MNF unit try to ten an choi o mani kumbi thya manga football in el na buat sai ani tunkar ni nga ni khan Central Wile Playground Longlaya age group football tournament khu hon na nei ani a ehun hi pu glory la ro puya chinza executive member LADC chuan khwalian ni in hun hong LDFA buat sai tuntum tournament hi kumsom pasari hnuai lam le
kum som pali hnuai lam mi pa te ta na buat sai ni in team tel an thanem hle a kum som pasari hnuai lama team som pakwa telin kum som pali hnuai lama team som pariat an vai in team som thum pasari an tel ani ohon na hun buat saya khwalian pu glory la ro pu chinza executive member LADC chuan football chu teamwork ani a team atel player song song ten kan poimo na sha a kan ti tur cheu kan hlen chwa angai ani ati a team song song te chu moi taka khel tur le thiang him taka champion ni thei turin du sakna hlan ngalin thei top chwa a shisel na uluk taka wanga ruihlo laka film turin in khel tur te chu acha bok he kumbi thia in elna buat sai a hian Longklai district pon atangin toy paisa le thingfa la tangin team khat ve ve an tela in elna hi knockout manga khel ani borsapin Benjamin Tila shwai tlanga instrumental video atlangzar Longklai rol thar kumsom pathum mi Benjamin Tila shwai tlanga kutchwak instrumental video chu tholeni khan Longklai borsap Dr. Andrew H. Vanal dikan LADC conference hall atlangzar Dr. Andrew H. Vanal dika chuan pathian in mishinga thiam na le theina ada chu a hai chhuak pe apyang ten mal somna andong thin ti so hin Benjamin Tila shwai twangan na pang te a kutchwak ro pui tak anei chu chuan omati thua soya faten kol na konga nu le pa mo phurna san sia so hin chungkwa bultan na fu le nu le pa te in pek na le an thora mu theya ron par chhuak chu lom om ati thua soi Hey instrumental video tlangsar income hi MJA Longklai District General Secretary Pulal Charliana nakai shwaya Reverend Vanlal Chwangan hun ser mangin music instructor pu Bobby Chansit Moyan thua soya pu obet chung chuan video thlirlok na hun mangin Longklai 3 bial to MDC putilal engmwana pu H Lanming Moya pu CZ Thanliana le pui Emmanuel Aten thu an soipok Benjamin Tila shwai twangan remoi tumin chungkolama tangin puti thalwai thangan lom thu soina ani DC Trophy Chess Championship sanghi somni pakhathon na nei ani Longklai District Chess Association buat sai Deputy Commissioner Running Trophy Chess Championship sanghi somni pakhatchu pusi shangchanga Executive Member Sports and Youth Services LADC chuan sirtop ni khan khwalian ni in hong he hun hi pu vanal rwata chinza President LDCA chuan kai chwaya kumtanga chuan district pon lammi te he in elna hian som anni thin thule kumina ero ngun taka meeting ina ngai twa hnu in district pon lammi te chu shileng laka film khor thila som anni lo thowa soya pathian ne na in kol tirna ane ngal ani hemin hu hian pusilan mangai kima secretary LDCA nen atangin reports le inhershat tirna ngai thakani bok khwalian pusi shangchang chuan laifa te tan infiam na konga mason na satak athleng chhomek ti soin infiam na ti mason na tur ru rel lian tak tak po sarkar malak na inkal pui me kani thua soya chess manga infiam na chu kum upadeu to le na pangdeu te po in an khel the ani ti soin in el na buat sai thei tu rasum le pai manga tran pui tu borsap chunga polom thu soin in el na tel te chu champion ni tumngi turin du sakna ahlan ngal bok Deputy Commissioner Running Trophy Chess Championship sanghi somni pakhat in el nahi BNRGSK Hall Electric venga khelni in players somni pathum telin November ni somni in rinnia akharna hun buat sai ani ang Executive Member Middle School changtu le MSTA shwai tu ten income hona an nei pu Andrew Latlanzara Executive Member Middle School changtu le Middle School Teachers Association MSTA Longklai te chuan achambara nilai ni khan income hona an nei he income hona huna hian MSTA President chuan MSTA le LADC Hnuai Middle School zirtir tu ten har satna le machop tam tak an nei te soin chung an har satna sang te chu bo zui saka malak saktorin EM hi angena Middle School enkal tu EM po akal zel na tura du sakna hlanin malam huna po thoho na chatak neya in po takaram le nam le zirna in ma ason the na turin changral taka an tho dun zel the nan the to pan chwa zel tur thua soibok Middle School Teachers Association in EM nen an har satna thlen sang zinga LADC Hnuaya Headmaster Grade Pay chungchang te WE Teacher Grade Pay chungchang te Hindi Teacher te na an service masat chher saktur le Headmaster te Mizoram Gazette chhuak to sia District Council Hnuaya Headmaster te zialan an ni velo chungchang te chu malak pui turin EM hi an nge na MSTA ten an har satna le bo zui saktura an thlen te hi EM chuan thei to pa malak pui atum thu ashil ani
tun din huna MSTN hnuaiah hian members anga somhnih vel an awm mek a state le LADC hnuaiah thok mek te an ni a LADC hnuaiah hian middle school somnga pathum awm mekin heng zinga school som pariat te hi provincialized a kalpui mek an ni SSR sangni somhnih pahnih futsal tournament so fel ani November thachunga special summary revision of electoral roll sangni somhnih pahnih kalpui mek puala District Election Office le Longklai District Football Association Futsal Committee te tang kop phai hot SSR sangni somhnih pahnih futsal tournament chu tholeni zan khan rorel liana chinsa futsal ground Longklai vengpuya khel zo ni in akharna hun manani SSR sangni somhnih pahnih futsal tournament kharna hun bat saya khwalyan Longklai Borsap District Election Officer ni bok Dr. Andrew H. Van Laldika chuan Infiam na chu taksashi sel na atana poimo mai pi alama aizon na kong thatak aniti soyin Longklai District chalai te chu infiam na kong amason zel tum turin na fuya tournament lo mante asem halbok tholeni zana final khela El Paso chuan youngstar 3 te hun pangaya chu a anin hne tok nuwa penalty mangin 3-2 a hne in SSR sangni somhnih pahnih futsal champion an ni he tournament a hian team somthum pakhat talent match somthum khel ani a goal zahni somthum pali alutani he tournament a hian mi mallo man buat sai ni bokin best player le top scorer atan youngstar 3 player Richard Rohming liana thlanni in El Paso player Ivan Nunpuya chu best goalkeeper atan thlan ani bok Tournament kharna hun hi LDFF Futsal Committee Chairman Pu A Vanal Thole Anakai Shwaya Match Commissioner Pu Joseph Kelal Ompuyan report pe in Secretary Pu Silan Machwanan Lom Thu Soi ani Ral tlan te hena COVID-19 chidan na pe kani Longklai Council venga ral tlan ommek kumsom pariat le achung lam te hena thole ni khan COVID-19 chidan na pe kani COVID-19 chidan na hi LADC hola chhma dar so matangin pe kani a heng ral tlan te singa hian vaccine full dose la to an omnola COVID-19 chikai to anda matanga thlathum la ral lo an omnol bok chidan na hi mi somhni panhi mi pa som pathum le mechia pakwa te hena pe kani Power supply a khai lakdon Executive Engineer Longklai Power Division na changa mi pui te hne na shat tirna State Load Dispatch Center SLDC Mizoram in phal na min pek angin khoipa atanga chon ho Longklai 132 kV line chu thingfal bula tower siam thara shui thun na tho ani do na vangin nilichung November ni somhni pali nilai ni atanga November ni somhni pasari inrin ni jing dariat atanga tlaidar nga darkar kwa Chungin heng substation chon hu Longklai me satla tuipang vi bualpui NG phura le sia hai na chom song song khwaten power supply an nei theidon lova Power and Electricity Department Longklai Power Division chuan mi pui te hriat thiamna angen ani Longklai District a COVID-19 chidan na mi singruk sangthum zali som paruk hena pek ani to Longklai District a kumin January ni som pakwa atanga COVID-19 shidan na pek chhuah chu pek chun som zel ni in he thubat sai lai thlinga Longklai District chunga vaccine la to zong zong zat chu mi singthum sangruk zali som paruk ani Longklai District a vaccine la to mi singruk sangthum zali som paruk zinga mi singthum sangkhat zaruk som pangaten full dose la to in first dose la to full dose lak mabak mi singthum sangkhat zariat pakhat an la oma Longklai District target atanga kumsom priat chunglam vaccine la theichin mi sing riat sang ni zathum somnga pakwa a vaccine lak mabak mi sing khat sang riat zakwa somli pathum an la om ani Medical reports District Hospital Longklai tungkar chunga OPD entir zat mi zanhi pariat admit zat na pangsom nen mi somli pakwa emergency case tum somsari pahni an neya tungkar chungin operation tumli an neya zaipui vek ani Tungkar chungin District Hospital a mithian nei lo ani Christian Hospital tungkar chunga OPD entir zat mi somruk pasari damdoi ina na pangpali nen mi som panga dalu an oma damdoi ina tangin mi som pali chhuatir an nei ani naupyang pakhat omin mi palin hena vaccine pe kan ni tungkar chungin Christian Hospital a mithian omlawa hethubat sai lai thingin cabin rak pali an nei mek tungkar chungin rek mangin sample somthum pali test ni in positive mu chhuah pahni an om ani SCMCN Hospital tungkar chunga OPD entir zat mi za somthum pahni admit zat na pangpathum nen mi somthum pakhat casualty case tum somkwa panga nein casualty emergency case tum som pathum an nei pok naupyang pathum omin mi palin hena vaccine pe kan ni
tungkar chung hian operation tumsom paruk nei ni in zaite na tumruk le zaipui tumsom ani tungkar chungin LCMCN hospital a mithi pahnian oma hethupa sai lai thlingin cabin rak an nei lo ani rek mangin tungkar chungin sample zahni som panga test ni in positive panga hmu chwa an nei ani POL reports Mizo Fat Filling Station hethupa sai lai thlingin Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khatcheng somkwa paruk le paisa somruk pakhat ni in tungkar chungin liter sing khat sang ni alo thleng thara liter sing khat sang ruk shal chwani in free sale pek chwa ani tundin huna petrol XP liter khatcheng za le paisa pakhat ni in tungkar chungin alo thleng thara omlawa liter sang ruk zariat shal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khatcheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in tungkar chungin liter sing thum sang ruk alo thleng thara liter sing thum sang sari zanga shal chwani in free sale pek chwa mekani Mavula filling station hethubat sai lai thlingin Mavula filling station a petrol MS liter khatcheng somka paruk le paisa somrukani a tungkar chungin petrol MS liter sing khat sang sari zahni alo thleng thara liter sing khat sang rat zanga shal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tungkar chungin liter sing ruk sang hi zariat alo thleng thara liter sing sari sang riat shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency ai rongbol na gas bur sangkhat zathum somthum panhi lo thlenga commercial gas lo thleng thar om lo thung hethupat sai lai thlengin bethel venga le council venga ai rongbol na gas hi semek ni in lo thleng le tura be se te hi college venga sem tur ani ang tundin huna ai rongbol na gas hi bur khatcheng sangkhat somruk ani a commercial gas hi bur khatcheng sangni za ani Katizong khatun kar chung along Phlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei te chu ni e